Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches, siervos de Dios, pastores y pastoras, y también, ¿no? Los invitados que esta noche, como segunda noche, nos están acompañando y también esta mañana, ¿verdad? Fue de mucha bendición para cada uno de nosotros escuchando la palabra de Dios. De verdad, estamos muy agradecidos primeramente a Dios por este seminario bíblico, de verdad, como Dios preparó para estos 4 días. Y estamos seguros que cada uno de ustedes están pues muy agradecidos a Dios y contentos y preparando esta noche también el corazón para poder recibir la palabra. Y así y vamos a dar por inicio, sí, esta fiesta que es una fiesta muy maravillosa del Evangelio. Y vamos a invitar al evangelista Israel Mamani que nos va a entonar los himnos. Es todo para mí, cuán dulce es Cristo y la forma en que me ama el Señor. Qué importante, cantemos juntos, alabemos juntos al Señor, porque es algo que, verdad, debemos expresar el corazón. Así que, hermana, hermano, por favor, sí, le pedimos que prendan, sí, su cámara, por favor, sí, adelante, muchas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, sean bienvenidos una vez más a la segunda noche del Gran Seminario Bíblico con el tema Saliendo del pecado encontré la felicidad. Estamos muy agradecidos por sus siervos que nos comparte la palabra de Dios. En esta noche vamos a iniciar cantando las alabanzas, canción de mi espíritu. Vamos a cantar el himno número 184, Ven a cenar. El Señor da un banquete para sus escogidos, les ofrece el alimento celestial, les ofrece el maná, cubierto todo está, siempre es un placer cenar con Jesús. Al banquete del Señor ven a cenar, el Señor con su gracia te cubrirá. Quien dio pan a 5,000 e hizo vino del agua, al hambriento le dice ven a cenar. El Cordero volverá tal como lo prometió para recoger a su esposa. Y los santos vivirán en el reino celestial, en un banquete eterno con Jesús. Al banquete del Señor ven a cenar, el Señor con su gracia te cubrirá. Quien dio pan a 5,000 e hizo vino del agua, al hambriento le dice ven a cenar. Vamos a continuar alabando al Señor, otro himno, el himno número 114, vamos a cantar, alabanza, himno número 114, cantemos. Amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como
Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Amén. Vamos a continuar alabando un himno más en esta noche. La alabanza número 202 vamos a cantar. El himno número 202, llena mi copa, Señor. Buscaba en vano y fui rescatado, como la mujer del pozo. Entonces el Señor me dijo, bebe del pozo que no se seca. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Lo que el mundo te da nunca llena, jamás saciado estarás. No puedo comprar al mundo con el tesoro oculto en el Señor. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Al Señor debes volver, mi amigo. Siempre Él te recibirá. El amor del Señor es grande, te cubrirá en todo su esplendor. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Muchas gracias. En esta noche, hasta aquí vamos a cantar las alabanzas. Sí, hermanos, buenas noches. De verdad, estamos muy agradecidos, ¿no? Esta noche las alabanzas que nos permite también, ¿no? Poder alabar, expresar el corazón, cantando y alabando al Señor, porque verdaderamente este seminario que Dios preparó está de mucha bendición para cada uno de nosotros y de verdad que cada uno de ustedes también estamos agradecidos por su participación y poder, verdad, preparar el corazón. Y esta noche también tenemos, ¿no?, el video documental del CLF que verdaderamente le dio la visión a nuestro siervo pastor Osopar para poder unir el corazón de los siervos y poder también unir como con el corazón del Señor. Adelante, por favor, con el video documental del CLF. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Wook Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF.
En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, He resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico el pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema "El verdadero evangelio y la vida de fe". Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. Here they preach the word of God, they preach the true gospel, and it's not about denominations. It's about the word of God. They're not preaching anything outside the word of God. Everything is from the word of God. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We are very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name.
Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Sí, muchas gracias. De verdad, el CLF está trabajando fuertemente con los pastores, las pastoras, verdaderamente que también, ¿no? El año pasado tuvimos la conferencia también con el Campamento Mundial acá en Santa Cruz, Bolivia, y muchos pastores, pastoras participaron, y hoy también seguimos trabajando de verdad de la misma manera con todos juntos, unidos. Sí, y vamos a proseguir, y vamos a esta noche también, vamos a invitar al pastor Crispín Flores Luna, de la Iglesia Cristo Vive de las Asambleas de Dios de Bolivia. Vamos a invitar al pastor para la oración. Adelante, pastor. Muy buenas noches. Quiero saludarles desde aquí, de la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Crispín Flores Luna, soy el pastor de la Iglesia Central de la Región Norte, Iglesia Cristo Vive, bueno, aquí en la ciudad de Sucre. Bueno, en esta oportunidad, por la gracia y la misericordia del Señor, puedo saludar y bendecir la vida de nuestro pastor Andrés Lim y su esposa Luz Lee, quienes anteriormente nos visitaron aquí a la ciudad de Sucre y nos bendijeron realmente con un mensaje de salvación, con un mensaje de lo que ha cambiado vidas, y a través de esa transmisión de la palabra ha renovado familias íntegras. Asimismo, quiero saludar al pastor expositor de este seminario, magno seminario de alcance mundial, al pastor Osis Jain, desde Corea del Sur. Realmente es una bendición poder ser parte de este seminario, porque trata de temas que el ser humano prácticamente está agudizando a causa del pecado. Sí, también quiero saludar a todos los que tienen la oportunidad de poder ver a través de los medios de comunicación o redes sociales como Face, WhatsApp o Radio Jerusalén o YouTube. Creemos y sabemos con certeza de que donde llega la palabra de Dios, usted que está escuchando, viendo y siendo parte de ese seminario, le aseguro que la semilla que está sembrada en su corazón no quedará vacía, quedará su luz. Asimismo, quiero hacer énfasis que este seminario tiene el propósito de mostrar al ser humano que el pecado no trae felicidad, que el pecado esclaviza, que el pecado nos aleja de Dios, de la familia, de sí mismo y de la sociedad, por supuesto que sí. Mucha gente se pregunta, ¿por qué uno no puede ser feliz con el pecado? Porque el pecado prácticamente corta nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros seres queridos, de tal manera que el pecado destruye, que el pecado es una enfermedad que está matando en vida a la raza humana. Por tal razón, entendemos conforme a la palabra de Dios, la única manera de poder encontrar la felicidad eterna, la paz eterna, es a través de Jesucristo, que está revelado en su palabra. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Entendamos lo que dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, mi hermano, mi hermana, mi amigo que usted me está escuchando, la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra manera de poder liberarnos de esta esclavitud del pecado adquirido por nuestros antepasados. Pero hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de poder romper esa maldición del pecado y vivir una vida de felicidad en Cristo Jesús. Por tal razón, en esta noche quiero orar por su vida. Quiero orar por todos aquellos quienes están escuchando y viendo este seminario, para que la palabra de Dios pueda penetrar en su corazón y causar un cambio real y total en su vida. Permítame, vamos a orar juntos. Ahí donde estás, mi hermano, en esta noche.
Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, haya convencimiento de juicio, de pecado, de justicia, en donde cada uno de tus hijos están escuchando y viendo y siendo partícipes de este seminario. En el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, el mover de tu Espíritu Santo, dando, Señor, a entender que la única manera de salvar nuestras vidas, de liberar nuestros corazones, Señor, es aceptándote a ti como nuestro Señor y Salvador. Amado Padre, ruego en esta noche tu mano poderosa, tu presencia de manera sobrenatural en aquel hombre, en aquel varón que está necesitado, que está sufriendo, que está esclavizado, que tú puedas iluminar con tu palabra, Señor, y aquella persona pueda ver tu gloria, así como yo vi en aquel momento cuando acepté tu salvación, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús clamamos, amado Espíritu Santo, que puedas tocar, que puedas fluir, convenciendo a cada familia que mejor es estar en tus caminos, en tus verdades, Señor. Porque solo tu palabra, Señor, nos puede hacer libres. Porque solo tu palabra, la verdad de tu palabra, Señor, nos libera, amado Dios. Asimismo clamamos, Señor, en Bolivia, en Latinoamérica, en todo el mundo, Señor. Haya hombres y mujeres como tu siervo Onsen Jan, Señor, quienes llevan tu palabra. Bendice a todo el equipo, Señor, de trabajo, a todo el equipo de transmisión, a todo el equipo, Señor, quienes transmiten tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor. Yo creo que en los últimos tiempos, Señor, que tu palabra será extendida del norte al sur, del este del oeste, en el nombre de Jesús. Y no habrá hombre que no haya oído de ti, Señor, porque yo sé que son tiempos donde tu iglesia está despertando, donde tu pueblo, Señor, se está levantando como este seminario para capacitar y preparar a hombres y mujeres en tu palabra, bendito Dios. Gracias, Santo de Israel, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. El Señor te ama. No olvides, Dios te ama tal como eres. Y Él está dispuesto a cambiarte y transmitir sus grandes propósitos en tu vida. No olvides, eres único. Dios te ama. Muchísimas gracias, Pastor Crispín Flores, por sus palabras, ¿verdad? Y palabras que nos anima a muchos de los que también esta noche están ingresando para poder escuchar la palabra de Dios. Y vamos a proseguir también, ¿sí? Esta noche también vamos a invitar la palabra de felicitación del pastor Marcelino Tinta de la Iglesia Asambleas de Dios de la ciudad de acá de Santa Cruz. Adelante, pastor Marcelino. Por tanto, una vez más, pastores, líderes, hermanos, hermanas, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este seminario bíblico con el tema Saliendo del pecado, encontré la felicidad, con el pastor José. Esta es la segunda noche de este seminario bíblico. Es una bendición para cada uno de nosotros. Dios está uniendo nuestros corazones de diferentes países como Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Colombia, México, Corea del Sur. Dios, mediante este enlace, está uniendo nuestros corazones y Dios nos quiere dar la felicidad. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos dio la felicidad. Mi nombre es Pastor Marcelino Tinta Cornejo. Aquí pastoreo en Santa Cruz, la Iglesia La Cena del Señor. Para mí es un grato honor estar delante de ustedes, los siervos de Dios, y en este momento yo quiero agradecer a Iglesia Misión Buenas Nuevas, al pastor Oxio Park, pastor Daniel Job, a todos los pastores de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, que en cada seminario bíblico, en CLFs, siempre estamos participando en diferentes actividades
mi corazón es fortalecido, mi corazón se une a todos los siervos de Dios. Y Dios es el que hace esta obra maravillosa. En la palabra de Dios encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa será salvo. Es una promesa muy grande para cada persona, para cada uno de ustedes que están conectados en medio de este enlace. En esta noche Dios quiere unir nuestros corazones, Dios quiere darle la felicidad, Dios quiere establecer su reino en sus corazones, Dios quiere sembrar esperanza en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Por eso en esta noche mantengamos nuestro corazón abierto hacia la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar la respuesta que nosotros tanto anhelamos. Por medio de la palabra de Dios, Dios quiere transmitir su corazón a cada uno de nosotros. Dios quiere que realmente nosotros tengamos un corazón feliz. Por tanto, una vez más, les doy la bienvenida a esta segunda noche de seminario bíblico con el tema Saliendo del pecado encontré la felicidad. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias, Pastor Marcelino Tinta, por sus palabras y de verdad, como esta noche también, ¿no? Verdaderamente el tema que se está tocando, pues es algo maravilloso, que estamos recibiendo la felicidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y así también esta noche tenemos la presentación especial del grupo Canto de Esperanza, que nos entonarán las canciones difíciles y Clama a mí. Verdaderamente, qué hermosas canciones. Adelante, por favor, con el Canto de Esperanza. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas te ibas a encontrar. La. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá.
Te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. El Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Sí, estamos muy agradecidos con la banda, también con el grupo Canto Esperanza, que esta noche pues nos ha alegrado con las canciones Clama a mí, dice el Señor. Y creo que verdaderamente cada uno de nosotros
Bolivia está clamando al Señor. Es por eso que el Señor verdaderamente este tiempo también nos envía a nuestro siervo para poder escuchar la palabra de Dios y poder verdaderamente seguir saboreando y seguir alimentándonos para nuestro espíritu. Y esta noche también vamos a invitar a nuestro pastor expositor, al pastor O.C.Y., que verdaderamente pues nos está dando verdaderamente palabra fresca para cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos, así que usted también ahora prepare su corazón, prepare también el cuaderno de apuntes para poder apuntar. Usted sabe que es muy importante y esta noche vamos a invitar al pastor O.C.Y. Adelante, pastor. 안녕하십니까? ¿Cómo están todos? 예. 여러분과 함께 이렇게 하나님 말씀을 나눌 수 너무 감사합니다. Estoy muy agradecido por compartir la palabra de Dios con ustedes. 직접 만나 뵙고 또 말씀을 나눠야 되는데 이렇게 영상으로라도 여러분과 함께 할 수 있어서 너무 감사합니다. Yo como deseaba encontrar a ustedes, compartir la palabra, pero por lo menos así por internet, y encontrando ustedes estoy muy agradecido. 예, 저는 이제 중학교 3학년 때부터 예수님을 믿게 되었는데. Entonces mi persona desde secundaria y yo he creído en Jesucristo. 그때는 마음의 죄를 용서받지를 못했습니다. En ese tiempo, en verdad, no podía recibir el perdón del pecado en mi corazón. 예, 제가 대학교 1학년 때 우리 굿뉴스 미션을 만나서 복음을 듣고 죄 사함을 받았습니다. Cuando yo era primer año de la universidad, encontrando la misión Buenas Nuevas, yo recibí la salvación. 예, 제가 이제 중학교 3학년 때부터 다녔던 교회에는 이제 목사님도 죄인이라고 가르쳤고 또 기도하는 장로님도 항상 이 아무 공로 없는 죄인 예수님의 이름으로 기도합니다 하고 그렇게 기도를 하셨습니다. Cuando yo era secundaria, también esa iglesia, el pastor de mi iglesia también hablaba a ese pecador, perdóneme mi pecado. También un anciano también siempre, soy un pecador, perdonaba y perdone a Dios, así oraba a Dios. 저는 그래서 우리가 죄인으로 그렇게 나가는 것이 당연히 맞다고 생각을 했는데. Por eso yo también pensaba, ¿verdad? ¿No? Así presentando ante Dios un pecador es correcto. 대학교 1학년 때 복음을 전해주는 분을 만나서 복음을 들으면서 죄인이 예수님을 만나면 노인이 돼야 그게 맞지 예수님을 만났는데도 죄인이라면 그건 뭔가 잘못됐구나 그걸 알게 되었습니다. Pero cuando yo, primer año de mi universidad, encontré un predicador, entonces a través de esta persona escuchando se daba cuenta, ¿verdad? No, un pecador encuentra a Jesucristo, ya debe recibir la salvación, eso es correcto. 예, 정말 그 예수님의 십자가의 복음을 끝까지 듣게 되어지니까 내 죄가 눈처럼 희게 용서된 사실을 알게 되었고 저는 의인이 되었습니다. Y escuchando el Evangelio detalladamente sobre Jesucristo, yo podía recibir la salvación, luego yo he sido justos. 예, 여러분도 이번 말씀을 끝까지 들으시면 여러분 마음에도 이제 죄인이 아니라 의인이라는 믿음이 확실하게 생길 것입니다. Ustedes también escuchando la palabra hasta última hora, entonces en sus corazones pueden tener la certeza que yo no soy pecador ya, soy justo. 예, 오늘 우리 요한복음 19장 25절, 26절 말씀을 읽겠습니다. Hoy día es San Juan capítulo 19, el versículo 25, 26, vamos a leer. 예수의 십자가 곁에는 그 모친과 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo.
예, 예수님께서 십자가 위에서 마리아를 보시고 여자여 보소서 아들이니다 이렇게 말씀을 하셨습니다. Jesús en la cruz y miró a su madre. Luego dijo es, mujer, he ahí tu hijo. 예, 저는 이 말씀을 읽고 많은 생각을 하게 되었습니다. Leyendo esa parte, como yo podía pensar profundamente, 예, 우리나라에서 엄마를 보고 여자라고 부르는 사람은 아무도 없습니다. porque en mi país, Corea del Sur, mirando a su madre propia, nadie habla mujer. 예, 왜 예수님은 마리아에게 어머니 아들입니다 이렇게 말씀하지 않았을까 그 생각을 많이 했는데 Pero Jesús, mirando a su madre, ¿por qué no podía hablar, sí, madre mía? Sí, yo pensaba mucho en esa parte. 예, 성경에는 모든 성경이 짝이 있다고 이야기를 하고 있습니다. La Biblia dice, todas las palabras tienen sus compañeras. 예, 성경을 차근차근 읽다 보니까 창세기에 그 답이 나왔습니다. Por eso yo también leyendo la Biblia, esa respuesta había en el libro de Génesis. 예, 하나님은 우리 인간이 죄를 지었을 때 여자의 후손을 이 땅에 보내어서 우리 인간을 죄에서 구원해 주신다고 약속을 하셨습니다. Cuando los hombres que cometieron pecados, entonces en la Biblia dice, como enviando descendiente de la mujer, ahí a través de ese descendiente va a salvar a nosotros. 예, 오늘 여자의 후손에 대해서 여러분에게 같이 말씀을 나누려고 합니다. Hoy día, acerca de descendiente de la mujer, y quisiera compartir con ustedes. 예, PPT 그림을 같이 보면서 나누겠습니다. Entonces, mirando hoy diapositiva, vamos a compartir. 예, 그 플로이드 해밀턴이라는 학자는 구약 성경 안에 예수님에 대한 애언만 332가지가 있다고 합니다. Entonces, como un profesor Floyd Hamilton dice, ¿no? Dentro del libro Antiguo Testamento solamente como 332 profecías y tiene. 2000년 전에 오신 예수님 그분은 바로 그 모든 예언의 말씀을 이루신 분이 겁니다. 2000 años atrás ha llegado en este mundo Jesús y ha cumplido todas profecías. 처음부터 하나님을 믿는 사람은 아무도 없습니다. Creo que desde el principio nadie cree en Jesús. 근데 조금 생각을 해보면 하나님을 누구나 믿게 되는 것입니다. Pero pensando poco, sí, todos pueden creer en Jesús. 예, 한국에는 그 논에다가 이렇게 별을 심어가지고 가을에 그 별을 거두어서 양식을 삼습니다. En caso de Corea, en la estación de primavera, así como sembrando las semillas, así luego en la estación de otoño, así cosecha. 한 번은 차를 타고 고속도로를 운전해 가는데 그 논에 벼가 노랗게 익었는데 근데 그게 그림이 그려져 있는 거예요. Y una vez yo manejando mi auto y como en autopista podía ver un campo que estaba dibujado en el campo en esa manera. 예, 차를 타고 가면서도 멀리서도 분명하게 보일 정도로 그 그림은 아주 컸습니다. Yo manejando mi auto estaba lejos de este campo, pero desde lejos también se notaba ese dibujo, podía ver muy bien. 뭐 가로 세로가 한 100m 이상 되는 큰 그림이. Entonces su tamaño es como 100% ahí demasiado grande, ¿no? 어떻게 그 그림을 그리게 되었을까? 이제 제가 알아보니까 벼를 심을 때 이 벼가 몇 가지 종류의 벼가 있다고 합니다. ¿Cómo puede dibujar en ese campo tan grande? ¿Sí? Pensando, investigando, tiene diferentes semillas de planta de arroz. 그러니까 이제 다 자랐을 때 항색을 띠는 항색벼가 있고 자주색을 띠는 벼, 또 일반 벼가 있는 것입니다. Entonces, cuando ya crece esa planta de arroz, se nota sus colores, arroz amarillo, arroz morados, como arroz normal. 그러니까 논에다가 그리고 싶은 그림을 크게 이제 그려놓고 인공위성으로 그 좌표를 정확하게 찍어서 벼를 심는 것입니다.
Entonces, en un campo, como primeramente dibujando lo que desea, ¿verdad? ¿No? Luego ya desde el satélite, y ya mirando y tal lugar, así como sembrando la semilla de arroz. 예, 이제 검은색을 띄어야 되는 부분은 자주색 벼를 심고, 그렇지 않는 부분에는 일반 벼를 심고, 또 노란색을 띄어야 되는 부분은 노란색 벼를 심고, 이제 그렇게 하는 거죠. Y donde según esa foto necesita color negro, entonces en ese lugar y como sembrando la semilla de morados, luego donde necesita color amarillo también sembrando la semilla de arroz y amarillos. 근데 그게 이제 그림이 될지 안 될지 모르니까 인공위성에서 좌표를 찍어주는 대로 그 색깔에 맞도록 이제 벼를 심는 것입니다. Por eso ya está cerca, no puede ver, ¿verdad? No ese dibujo completo, por eso desde satélite ya mirando, ya en ese dibujo ya exactamente ya siembra. 자, 여러분 만약에 저 논에 그려져 있는 저 그림이 그냥 저절로 생겼다면 누가 그걸 믿겠습니까? Ya ustedes pueden pensar, ¿no? Ese dibujo tan grande en el campo como casualmente así está, ¿quién como creería ese dibujo? 예, 저런 그림 하나를 그리기 위해서는 인공위성을 띄워놓고 그 좌표를 받아서 찍어야만이 저런 그림을 그릴 수 있는 것입니다. Ya para dibujar ese tipo de dibujo desde satélite, ¿verdad? ¿No? Cada lugar, posiciones y ya indicando así debería ser. 여러분 미국의 초대 대통령인 조지 워싱턴 대통령이 있는데요. Entonces, en Estados Unidos hay un presidente Washington. 워싱턴은 어느 날 엄마가 교회를 가자는데 교회를 안 가겠다는 거예요. Un día su madre como invitó a la iglesia, pero él no se fue a la iglesia. 너 교회를 안 가려고 그래? 엄마, 나 하나님이 계신 게 안 믿어져. Porque hijo mío, ¿por qué no quiere congregar a la iglesia? Ah, mamá, porque yo no puedo creer en Dios. 왜냐면 하나님은 눈에 보이지도 않고 만나서 이야기해 본 적도 없고 하잖아요. ¿Y por qué ya Dios no puede ver, verdad? No, luego tampoco puede encontrar. 예, 워싱턴 어머니는 그래. 하나님이 계신 게 안 믿어져? 그럼 오지 마 하고 엄마 혼자 교회를 가셨어요. Su madre dijo a su hijo, no puede creer en Dios, no quiere ir a la iglesia, está bien, quédate en la casa. Luego su madre sola se fue a la iglesia. 그리고 어머니는 생각을 한 겁니다. 어떻게 하면 워싱턴에 하나님이 계신 걸 가르칠 수 있을까? Luego ya la madre pensaba, ¿no? ¿En qué manera yo voy a explicar a mi hijo para que pueda creer en Dios? 예, 집의 마당에 워싱턴 이름으로 철자로 호미로 이렇게 볼을 파가지고 거기다가 꽃씨를 심기를 시작했습니다. Entonces, como la madre, como en el patio de la casa, como primeramente escribiendo como nombre de su hijo Washington, luego desde ahí como empezó a sembrar las semillas. 예, 시간이 많이 지나고 나서 잎이 나고 또 잎이 자라고 꽃이 피었는데 워싱턴 어느 날 보니까 자기 이름이 쓰여져 있는 거예요, 꽃으로. Pasando el tiempo, esa semilla y como brotando y creciendo, luego dando hojas y como floreciendo. Pero ese como Washington mirando en el patio de su casa estaba los flores como su nombre. 예, 워싱턴 어머니한테 달려갔어요. 엄마가 꽃에서 심은 거지. Y Washington se fue donde está su madre. Mamá, como usted ya sembró esas flores. 나는 몰라. Ah, no, yo no sé. 아니, 엄마가 심었잖아. 빨리 말해. Ah, creo que ya sí. Mamá, usted ya sembró, ¿verdad? ¿Cierto? 아니, 저절로 났겠지. No, casualmente así ya nació. 엄마, 어떻게 저런 게 저절로 나? Mamá, usted puede pensar bien. ¿Cómo así casualmente ya puede suceder? 나 아빠한테 가서 물어봐. Ah, tú ya vaya a tu papá, pregúntele. 예, 워싱턴 아빠한테 가서 아빠한테 말했어요. 아빠가 내 이름으로 꽃이 심은 거야? Él se fue a donde está su papá, luego preguntó, papá, ¿usted ya sembró esa semilla de flores como mi nombre? 아니, 나는 심은 적이 없는데. No, yo hice eso. 엄마한테 가봐. Ah, vaya, tu madre. 엄마가 심은 거 맞지? 아빠 안 심었대. Mamá, usted ya sembró ese flores, ¿verdad? No, papá dice que no sembró. 워싱턴아, 저거 저절로 난 거야. Washington, sí, ese flores como sí mismo nació nomás, sí.
엄마 어떻게 저 꼬치가 저절로 내 이름으로 날 수가 있어? Mamá, ya piense bien, ¿cómo ese flores puede nacer sí mismo así como mi nombre está así? 그래, 맞아. 엄마가 심은 거야. Ah, cierto, hijo mío, sí, yo sembré esa semilla de flores. 아, 그럴 줄 알았어, 엄마. Ah, yo ya sabía, mamá, esto. 와싱턴아 봐라. 저 꼬치가 저절로 나서 네 이름을 쓸 수는 없잖아. Ya Washington escuche muy bien, esa semilla de flores sí mismo ya no puede nacer, tampoco puede suceder esto. 조금만 생각을 해봐. 지구가 하루에 한 바퀴씩 돌잖아. Ya piensa poco más como la tierra ya dando vuelta una vez al día. 그게 저절로 될 수 있어? Entonces eso ya así, como casualmente puede suceder esto. 그리고 지구가 태양 주위를 1년에 한 바퀴 도는 그게 저절로 될 수 있어? Y también la tierra dando una vuelta alrededor del sol una vez al año. ¿Eso también casualmente puede hacer? 그때 와싱턴의 마음에 이렇게 깨달음이 왔습니다. Escuchando de su madre se daba cuenta. 그래, 꼬치가 자기 이름으로 쓰여지는 것도 피어나는 것도 절대 저절로 될 수 없는 것처럼 Entonces los flores también no pueden nacer como nombre de Washington, no se puede sí mismo. 어떻게 지구가 하루에 한 바퀴씩 저절로 알아서 돌겠습니까? Como la tierra misma dando una vuelta alrededor del sol como una vez al año, no se puede sí mismo. 그건 절대 저절로 될 수가 없는 것입니다. Nunca más puede ser sí mismo. 100년 전에도 1000년 전에도 2000년 전에도 지구는 하루에 한 바퀴씩 돌았습니다. 100 años atrás, 1000 años atrás, 2000 años atrás, también la tierra daba una vuelta, sí o sí, al sol. 바로 어떤 강력한 하나님의 힘이 작용을 하고 있기 때문에 그런 것입니다. Cierto, ¿verdad? Una fuerza, ese poder de Dios como está influyendo. 와신턴은 그 일을 계기로 해서 하나님을 믿게 되었다고 합니다. Y por esa situación, y Washington podía creer en Dios. 여러분 정말 하나님은 살아계십니다. Ya ustedes, ¿verdad? Dios está vivo. 단지 눈으로 볼 수 없는 것뿐이지 안 보인다고 안 계신 건 아닌 것입니다. Como solo invisible, aunque no se ve, pero tampoco las personas que piensan que no existe. 여러분 전기를 본 적 있습니까? 전파를 본 적 있습니까? ¿Ustedes han visto la electricidad, también la frecuencia? 예, 눈에 보이진 않지만 전기가 전구에 불이 오게 하고 에어컨을 돌리고 또 안 그러면 여러 가지 또 텔레비전도 보게 하고 이렇게 하잖아요. Aunque no se ve, ¿verdad? No, pero si podemos ver la electricidad hace, ¿no? Trabaja muy bien, como puede ver televisiones, hace funcionar aire acondicionadores. 우리는 전파가 있기 때문에 라디오나 텔레비전이나 또 스마트폰이나 이런 걸 사용할 수가 있는 것입니다. Y también a través de la frecuencia ya podemos usar, ¿verdad? ¿No? Radio, también celulares inteligentes. 안 보이기 때문에 없는 것이 아니라 그걸 잡아낼 수 있는 장치가 있으면 다 잡아낼 수 있는 것입니다. No se ve, por eso no existe. No es así. Si tiene una máquina que pueda captar, ¿verdad? ¿No? Las frecuencias, entonces puede ver. 그 하나님의 큰 역사를 내 것으로 끌어올 수 있는 것이 바로 믿음이라는 장치입니다. 믿음. Si hablando la fuerza tan grande de Dios, eso se llama la fe. 저는 제 삶을 받기 전에 한 번도 하나님을 향해 믿음을 가져본 적이 없었습니다. Ya mi persona antes de recibir la salvación, ni una vez creí en Dios. 근데 제가 이제 십자가의 복음을 들으면서 처음으로 하나님을 향해 믿음을 가졌습니다. Pero yo, escuchando el Evangelio de la cruz, es Cristo, primeramente escuché el Evangelio. 예수님이 십자가에서 내 죄를 정말 다 사하셨구나. 그걸 믿게 되었습니다. Verdaderamente, Jesucristo murió en la cruz, ahí limpió mis pecados, yo creí en esto. 그 뒤로 성경에 나오는 말씀들을 하나하나 믿을 때 하나님 너무 놀랍게 제 삶 속에 역사를 하셨습니다. Después, toda la palabra que está escrito en la Biblia, creyendo en mi corazón, maravillosamente Dios ha trabajado en mi vida. 제가 한 35살쯤 되었을 때 제 시력이 갑자기 나빠졌습니다. Cuando yo tenía 35 años, estaba peorando gravemente mi vista. 0.5, 0.2가 되었습니다.
Porque como nivel de mi vista es 5.5, perdón, 0.5 y 0.2 era. 갑자기 성경의 글씨가 보이지 않는 것입니다. De repente no podía leer la Biblia. 여러분 정말 난감하잖아요. 그래서 제가 안과에 가서 시력을 재고 안경을 맞추었었습니다. De verdad, me daba mucha preocupación, por eso me fui al hospital, luego podía poner mis lentes. 안경을 쓰고 다니니까 너무 불편한 것이 많은 거예요. Poniendo y lentes me daba mucha como dificultades. 내가 평생 안경을 써야 될 걸 생각하니까 암담했습니다. Pensando toda mi vida tengo que poner ese lentes, me daba mucha desesperación. 그래서 하나님 앞에 기도했습니다. 하나님, 저 안경 안 쓰고 살 수 있게 해주십시오. Por eso yo oré a Dios, Dios por favor, ayúdeme, sin lentes yo quiero ver. 눈이 나빠진 건 안 좋아진다고 하는데 하나님은 천지를 만드셨기 때문에 눈도 좋아질 수 있습니다. Aunque yo no podía ver mi vista, no podía ver verdad, no, pero Dios creó la tierra y los cielos, por eso todo puede hacer. 정말 기적이 일어났습니다. En verdad en mi vida y apareció como un milagro. 예, 하나님은 제 눈을 좋게 하셨습니다. En verdad Dios me ayudó, mi vista mejoró. 예, 지금 제가 60이 다 됐는데 0.2, 0.5에서 1.2, 1.5가 됐습니다. Y ahora mi edad casi está cerca de 60 años, pero mi vista es 1.2, 1.5 es. 예, 하나님은 정말 지금도 살아 계신 것입니다. En verdad, Dios en ese momento también está vivo. 근데 어떻게 하나님을 믿어야 될지를 몰라서 그게 문제인 거죠. Pero ya, ¿cuál es el problema? Las personas no saben en qué manera va a creer en Dios. 예, 하나님을 믿는 건 말씀을 믿는 것입니다. Lo que creen en Dios es creer en la palabra de Dios. 예, 성경에 기록되는 그 말씀을 그대로 믿으면 하나님께서 반드시 일을 하십니다. Como las escrituras que está escrito en la Biblia, creyendo, ya Dios sí o sí va a trabajar. 우리 인간이 죄를 하나님 선악을 알게 시간을 따먹고 우리 조상들이 죄를 지었습니다. 하나님 앞에. Porque nuestros como antepasados, como cometieron pecado ante Dios, comieron ese árbol, la ciencia viene del mal y cometió pecados. 예, 하나님은 그걸 알고 계셨습니다. Dios ya sabía en esto. 그래서 예수 그리스도를 이 땅에 보내어서 우리 인간을 구원해 줄 계획을 세웠었습니다. Y por eso ya enviando a Jesucristo a este mundo, luego salvando a los hombres. Así Dios estaba planeando. 여러분 혹시 그 터미네이터라는 영화 보신 적 있습니까? ¿Ustedes han visto la película Terminator? 그 터미네이터라는 영화는 앞으로 이 세상은 인간과 기계 인간, 로봇가 전쟁을 한다는 것입니다. Esa película, si más adelante, futuro, ¿no? Entre los hombres, también las máquinas y hace guerra. 인공지능을 가진 이 로봇들이 인간과 싸우는데 인간의 그 대장 존 코너라는 인간 저항군이 있는데 그 대장 때문에 이길 수가 없는 거예요. Entonces las máquinas como haciendo la guerra contra los hombres, pero entre los hombres un jefe se llama John Connor. Por él no podía vencer las máquinas. 그래서 이제 이 인공지능을 가지고 있는 이 로봇은 그 과거로 돌아가서 그 존 코너의 어머니를 없애려고 하는 것입니다. Y por eso es las máquinas y como retrocediendo por el tiempo, retrocediendo el tiempo a futuro, a pasado, entonces quería matar a la madre de ese jefe, John Connor. 인공지능을 가진 이 T800이라는 로봇이 그 이제 로스앤젤레스 왔는데 인간이 입고 다니는 옷이 없는 거예요. Entonces esa máquina, como se llama T800, y vino a pasado, pero no tenía la ropa como el hombre. 예, 그래서 그 영화에 보면 그 젊은이들의 옷을 뺏어가지고 입고 활동을 하는 것입니다. Por eso mirando esa película, no esa máquina así, como quitando la ropa de los jóvenes usaba. 여러분 하나님은 몸이 없으신 분입니다. En verdad, el Dios no existe su cuerpo. 근데 그분에게 몸이 필요했습니다. 왜냐하면 우리 인간을 죄에서 구원해 주기 위해서.
Pero necesitaba el cuerpo, ¿para qué? Para que pueda salvar nuestros pecados. 여러분, 하나님이 몸을 입고 있다면 얼마나 불편하겠습니까? Ya imagínense, ya cuando si hubiera vestido por el cuerpo, nuestro Dios como estará como muy incómodo. 하나님은 모든 걸 할 수 있는 분이신데 몸을 입어야만이 인간들하고 대화도 할 수 있고 또 하나님의 뜻을 전해줄 수 있고 또 마지막으로 우리 인간을 위해 죽어줄 수 있는 것입니다. Dios todo puede hacer, pero ya poniendo el cuerpo como hombres y para conversar, para hacer, también puede salvar de nuestros pecados. 예수님께서 한 비유를 말씀하셨는데 어떤 임금님이 포도원을 만들고 거기에 포도나무를 심고 산후를 두르고 접자는 구유를 만들고 망대를 짓고 그 포도원을 농부들한테 세를 주고 떠났다는 것입니다. Entonces predicaba por parábola. Entonces un rey hizo una viña, luego todo ya preparó, luego entregando un siervo, luego se fue lejos. 그런데 때가 돼서 종을 보냈는데 실가를 받으려고 보냈는데 그 농부들이 그 종을 때려 죽여야 되는 것입니다. Entonces ese dueño pasando el tiempo envió su siervo para que pueda recibir algo, pero los siervos que recibieron esas viñas, entonces como y matando y peleando. 또 다른 종을 보냈는데 역시 그 종을 때려 죽이고 결국에 아들을 보냈는데 아들마저 죽이는 것입니다. El dueño otra vez enviaba a los siervos, pero ese como labradores mataba y peleaba. Pues otra vez envió su hijo, entonces finalmente hasta su hijo mató. 그건 바로 하나님께서 우리 인간을 비유해서 하신 말씀인 것입니다. Esa palabra y como una parábola, ¿sí? Comparando como esa historia nosotros los hombres. 하나님이 지구를 만드시고 하나님이 나무도 만드시고 하나님이 공기도 만드시고 우리 인간에게 모든 걸 다 맡겼습니다. Dios creó esa tierra, luego también creó los árboles y también creando todos, luego ya entregó a nosotros. 우리는 하나님의 은혜를 입어서 이 땅에 태어나서 살고 있는데 어느 날 하나님의 종이 와서 말씀을 하는데 그 말씀을 듣기가 싫은 겁니다. Ya los hombres nosotros recibimos esa gracia de Dios, hemos nacido luego viviendo, pero un día a través de su siervo envió a nosotros, pero los hombres no quieren escuchar. 하나님이 보낸 종들을 죽였습니다. Sí, y mató a los siervos que había enviado de Dios. 야, 그 하나님도 우리한테 그렇게 말씀하신 적 없어. 네가 지금 거짓말하고 있는 거야. 이렇게 한 거지. Ah, Dios ya no habló a nosotros. Ustedes están mintiendo a nosotros. 하나님은 우리에게 하나님의 마음을 가르쳐주고 싶어서 하나님의 선지자들을 보내어서 계속해서 말씀을 했지만 인간들은 그 이야기를 들으려고 하지 않았습니다. A Dios a través de sus siervos enviando quería transmitir el corazón de Dios, pero los hombres no quieren escuchar. 아, 천국이 어디 있어? 지옥이 어디 있어? ¿En dónde existe el cielo? Tampoco ya hay ni infierno. 죄가 있다고 하나님 지옥 보내는 거 아니야. Aunque tiene pecado, Dios no va a enviar al infierno. 하나님 사랑의 하나님이셔. Ah, Dios es amor. 네가 하는 이야기 듣기 싫어. 이야기 그만해. Ah, no quiere escuchar de usted. Ya, cállate. 여러분, 이 하나님에게 정말 큰 숙제가 하나 있었는데 그건 뭐냐면 하나님 아는 인간들이 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않는다는 것입니다. Para Dios tenía una tarea tan grande, porque los hombres fue creado por Dios, pero no quieren escuchar la palabra. 그리고 마귀가 시키는 대로 하면서 자기가 지옥에 갈 걸 전혀 모르고 있는 것입니다. Y también recibiendo la guía del diablo, pero tampoco se daba cuenta que va a ir al infierno. 정말 하나님은 인간을 지옥에 보내려고 만든 것이 아니라 마귀를 보내기 위해 지옥을 만들었는데 인간들이 다 마귀가 시키는 대로 살면서 다 같이 지옥을 향해 가고 있는 것입니다. Dios no creó el infierno para los hombres, sino para Satanás. Pero los hombres, siguiendo la guía de Satanás, van al infierno. 결국 하나님은 당신의 아들을 이 땅에 보내어서 인간들과 같은 모양으로 보내어서 인간들에게 하나님의 마음을 전해주기로 했습니다. Finalmente Dios envió su Hijo a este mundo con el cuerpo de humano para poder transmitir el corazón de Dios y hacia nosotros.
예, 그렇게 오신 분이 바로 예수 그리스도이신 것입니다. En esa manera llegó a este mundo, se llama Jesucristo. 예수님이 제일 먼저 하신 말씀 뭐냐면 회개하라 천국이 가까웠느니라. Primera palabra de Jesucristo es arrepentidos, está cerca del reino de los cielos. 너희들 지금 지옥을 가고 있는 거야. Usted está yendo al infierno. 거기서 돌아서야 돼. Ya tiene que arrepentirse. 당신 우리가 어떻게 지옥 간다고 말씀하십니까? 우리는 하나님 잘 믿고 있습니다. Nosotros creemos muy bien en Dios. ¿Por qué dice a nosotros de esa manera? 그래서 예수님은 여러 말씀을 해주셨는데 너희가 형제를 나가라 하는 것 지옥에 가게 돼 살인한 것과 같아. Jesucristo hablaba varias palabras. Usted diga a su hermano como laga es, entonces ustedes van a ir a infiernos. 여러분 혹시 욕 안 하십니까? 한국 사람 욕을 참 잘해요. Ya ustedes, como no insulta a otra persona, los coreanos insultan muy bien. 네, 어떤 사람들은 막 욕으로 시작해서 욕으로 끝이 나요. Algunas personas como empieza como insulto, luego termina también insultos. 무슨 조폭이 아닌데도 평범한 사람들도 욕을 무지무지 잘해요. Aunque no es pandillero, pero ya, aunque los coreanos como normales, pero ya habla como insulto muchos. 예수님은 꼭 살인을 해야 살인이 아니라 형제를 보고 욕을 하는 것도 살인과 같다고 말씀했습니다. Jesucristo dice que cuando ya como alguna persona mata, no, eso también pecado, pero cuando ya habla como insulto también, eso pecado dice. 꼭 간음을 해야 간음이 아니라 여자를 보고 음욕을 품은 것도 간음이라고 말씀을 하셨어요. No solamente adulterar, solamente ya tiene deseo de adulterar ya y adultero dijo. 예수님의 말씀 앞에서 보면 천국 갈 사람이 아무도 없고 전부 다 지옥에 가는 것입니다. Ya estando ya presentando ante la palabra de Jesucristo, entonces no existe ir al cielo, todos van a ir al infierno. 사람들이 그 예수님의 이야기조차 듣기가 싫은 거예요. Porque las personas no querían escuchar esta palabra de Jesús. 내가 이렇게 교회를 열심히 다니는데 내가 꼭 지옥에 가야 됩니까? 말도 안 됩니다. Mi persona estoy congregando a la iglesia muy bien, pero escuchando de usted ya tengo que ir al infierno, no puede ser. 예수님께 소경의 눈을 뜨게 해주셨고 또 문둥병자를 고쳐주셨습니다. Jesucristo abrió a los ojos de ciegos, también ya sanó los paralíticos. 나는 하나님의 아들이야. 하나님의 아들이니까 이렇게 하는 거야. 너희들 이렇게 할 수 있어? 없잖아. Ya soy hijo de Dios, por eso yo puedo hacer este milagro. Ustedes ya pueden hacer. 내 말을 믿어야 돼. Ustedes tienen que creer en mi palabra. 나는 인간이 아니고 하나님의 아들이야. 그리스도야. Yo no soy el hombre, humanos, sí, soy hijo de Dios, Cristo. 정말 하나님에게 숙제가 하나 있는데 그것은 바로 정말 인간들에게 정확한 인간의 모습을 가르쳐 주시는 겁니다. Dios tenía una tarea de enseñar a los hombres que reconozcan su origen. 그래서 영이신 이 하나님이 육체를 입고 인간들과 같이 되어야 했던 것입니다. Por eso Dios, siendo espiritual, pero teniendo ese cuerpo como nosotros, tenía que venir al mundo. 자, 오늘 이 여자의 후손이라는 이 말씀은 창세기 3장 15절에 나옵니다. Hoy día nosotros hablamos sobre descendiente de la mujer. Esta palabra sale en Génesis capítulo 3, versículo 15. 아담과 하와가 선악을 실과를 따먹고 났을 때 하나님 아담과 하와를 불렀습니다. 아담아 네가 어디 있느냐? Y Adán y Eva y comió ese árbol, la ciencia bien y del mal. Luego después Dios llamó a Adán, ¿dónde está? 하나님 내가 벗었으므로 두려워해 숨었나이다. Porque soy como desnudos, ¿sí? Por eso tengo miedo, por eso estoy como escapando de la presencia de Dios. 누가 너의 벗은 것을 이야기하라 했더냐? ¿Quién enseñó que está ustedes desnudes? 내가 먹지 말라는 선악을 실과를 다 먹었느냐? Yo había dicho que no tenía que comer ese árbol, ¿tú ya comiste? 하나님 뱀이 먹으라고 먹었습니다. Sí, Dios, como serpiente me engañó y yo comí. 하나님 뱀에게 심판을 내렸었습니다. Dios como dio el juicio hacia ese serpiente.
너는 배로 다닐 것이고 너는 종신토로 흙을 먹을 것이다. Entonces, Dios dijo a esas serpientes, como maldad será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. 너는 여자의 후손과 원수가 되고 여자의 후손은 네 머리를 상하게 하고 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. Y pondré amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. 자, 여기에 여자의 후손이 나오는 것입니다. Y aquí está escrito, ¿no? Como la simiente suya. 예, 여자의 후손은 바로 예수 그리스도를 이야기해 주고 있습니다. Esa simiente suya hablando de Jesucristo. 갈라디아서는 예수님 여자의 후손으로 이 땅에 오셨다고 말씀해 주고 계십니다. El libro de Galatas está escrito, Jesucristo ya vino como descendiente de la mujer. 자, 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 한다. Aquí dice, la simiente ya suya herirá en la cabeza de serpiente. 히브리서는 이 마귀를 없애기 위해서 예수님이 땅에 오셨다고 했습니다. El libro de Hebreos para eliminar al diablo, por eso Jesucristo vino. 여러분 지난 시간에 그 예수님께 십자가에 죽으시면서 엘리 엘리 라마 사박다니 한 그 말씀을 들으셨죠? Y como anterior clase nosotros hemos compartido, Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz habló Eli Eli sabachthani. 예수님은 예수님 입고 계셨던 그 옷을 군인들한테 주셨습니다. Entonces Jesucristo y como había entregado su vestido a los soldados. 자, 그건 바로 예수님의 의를 우리에게 주시고 우리의 죄를 예수님이 짊어지고 하나님 앞에 버림을 받아 십자가에 돌아가신 이야기인 것입니다. Ya que quiere decir, Jesucristo su justicia entregó a nosotros, luego Jesucristo ya puso nuestros pecados. Finalmente ahí murió en la cruz por nuestros pecados. 예, 이 세상에 죄를 안 진 사람 아무도 없기 때문에 자기가 죽어서 하나님 앞에 심판대 앞에 섰을 때 그때를 생각하면 다 마음이 어려운 것입니다. Ya, este mundo, todas las personas cometieron pecado, pero pensando la muerte de nosotros, ellos también tienen miedo que pensando sí o sí va a presentar ante juicio de Dios. 내가 살면서 죄를 너무 많이 지었는데 하나님 앞에 내가 천국에 갈 수 있을까? 그런 염려를 하는 거죠. Yo he cometido bastante muchos, entonces cuando yo muero puedo ir al cielo, entonces pensando no en esto. 하나님은 우리 인간들에게 정말 우리의 마음을 안심을 시켜주고 싶었습니다. En verdad Dios quería dar a nosotros, a los hombres, como la paz. 죽고 나서 일어날 일을 하나님 우리한테 가르치고 싶어서 스가랴 3장에 그 이야기를 적어놨습니다. Si después de morir, ¿qué va a suceder? Quería enseñar estas cosas, por eso Dios escribió en el libro de Zacarías capítulo 3. 예, 대제사장 여호수아가 죽어서 하나님 앞에 섰는데 옆에서 사단이 대제사장 여호수아를 막 고소를 하는 거죠. Sumo sacerdote Josué, después de morir, ya presentó ante juicio de Dios. Al lado de Dios estaba el Satanás. Satanás acusaba. 예, 우리가 죽었을 때 꼭 그런 일이 일어나게 될 것입니다. Cuando nosotros ya morimos, sí o sí va a suceder como estas situaciones. 예, 마귀는 하나님 우리 옆에서 하나님 앞에 우리가 살았을 때 어떤 죄를 지었는지 막 일일이 나열을 하면서 하나님 앞에 우리를 고소하게 되는 것입니다. Como ya al lado de Dios y el diablo. Entonces, todas las cosas comentando como nuestros pecados. 예, 그때 여러분이나 저는 다 할 말이 없고 고개를 푹 숙여 있을 겁니다. En ese momento, mi persona, ustedes ya en verdad no podía decir nada, ¿sí? Callando nuestra boca, así nomás va a quedarse. 근데 놀라운 이야기가 나오는데 하나님이 사탄을 막 책망을 하시는 거예요. Pero ahí está una palabra maravillosa, ¿sí? Maravillosa, porque ya Dios estaba exhortando a Satanás. 죄를 지은 우리를 책망하시는 게 아니라 사탄을 책망을 하시면서 하나님 뭐라 하시냐면 저 여호수아는 불에서 타다 꺼낸 거슬이 나무가 아니냐 이렇게 이야기했습니다. Entonces no está exhortando a nosotros que hemos cometido pecado, sino exhortando a Satanás. Entonces ese como Zacarías, como un árbol que ya está, se quedó solamente cenizas. 예, 대제사장 여호수아는 어떤 사람입니까? 그 사람은 정말 태어나면서부터 하나님을 섬기기로 결정된 사람이고 그는 평생 성전 안에서 하나님을 섬긴 사람입니다. Entonces ese sumo sacerdote desde su nacimiento ya ha decidido, ha elegido para que pueda servir a Dios.
예, 그 사람도 인간이기 때문에 속에서 온갖 더러운 추한 죄를 지으며 살아온 것입니다. Ese sumo sacerdote también, él es humano normal, por eso en sus corazones tanta suciedad surge. 예, 하나님 앞에 더러운 옷을 입고 서 있는데 하나님께서 말씀하십니다. 내가 네 죄가를 지하여 버렸으니 네게 아름다운 옷을 입히리라. Entonces Dios, como había dicho a este sumo sacerdote, aunque ha cometido muchos pecados, como dice, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. 언제 하나님이 여호수아의 죄를 사하셨죠? Cuando Dios quitó el pecado de Josué. 예, 여러분 바로 십자가에서 예수님을 통해 사하신 것입니다. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en ese momento ya limpió todo pecado de Josué. 자, 우리가 지난 시간에 거기까지 이야기했는데 그 뒤에 스가랴 3장에 놀라운 이야기가 있는데 뭐라고 되어 있냐면 하나님은 이 땅의 죄악을 하루에 제하리라 이렇게 이야기하셨습니다. Anterior nosotros compartimos hasta ahí, pero ya después en el libro de Zacarías, como está escrito, aquí Dios dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. 이 세상의 죄악을 하나님은 단 하루에 없애버리겠다는 것입니다. El pecado de la tierra, de esa tierra, solo un día Dios va a quitar, dice. 예, 마귀는 정말 사람들이 그 사실을 알까 굉장히 겁을 내고 있습니다. Si el diablo y tiene mucha preocupación y miedo, porque los hombres, y sabiendo en esto va a suceder. 그래서 죄를 매일매일 사하는 것처럼 그렇게 사람을 속이고 있습니다. Por eso el diablo engaña, ¿en qué manera? Diariamente ya pidiendo perdón, de esa manera. 예, 오늘 지은 죄 오늘 사하고 내일 지은 죄 내일 사하고 예, 그렇게 죄를 사하면 차 타고 가다가 죽으면 갑자기 그 사람은 어떻게 되겠습니까? Ya pidiendo pecado de hoy, luego ya pidiendo pecado de mañana, entonces de repente ya manejando autos por accidente muere. ¿Qué pasaría? 예, 어떤 교회 다니는 집사님이 새벽 기도를 하러 갔습니다. Un diácono que congregando a una iglesia un día, hora piadosa, para hacer hora piadosa, estaba yendo a su iglesia. 새벽에 차들이 빨리 다니는데 그 집사님을 못 보고 차 부딪혀 그 집사님이 세상을 떠나게 된 거죠. Entonces en la madrugada los autos con mucha velocidad anda, ¿verdad? ¿No? Entonces como justo ese auto de diácono y chocó con otro auto y luego y murió. 사람들끼리 모여가지고 막 이야기를 합니다. 야, 집사님이 왜 언제 차에 부딪혔어? Entre personas hablando, ¿verdad? ¿Cómo ese diácono? ¿Cuándo se chocó? 새벽 기도 마치고 오다가 부딪힌 거야? 가다가 부딪힌 거야? Ya terminando hora piadosa y chocó, o antes de ir a la hora piadosa ya se chocó. 예, 새벽 기도 마치고 끝나고 집으로 돌아가다가 차에 부딪혔어요. Terminando ya el culto de hora piadosa, luego regresando a su casa y se chocó. 그러면 그 집사님 천국 갔습니다. Entonces ese diácono creo que ya se fue al cielo. 왜 그렇죠? ¿Por qué? ¿Por qué así? 예, 새벽 기도 와서 죄를 하나님 앞에 다 용서해달라고 빌었기 때문에 그렇죠. Porque participando en la hora piadosa y pidió sus pecados, perdón, por eso. 만약에 그러면 새벽 기도 가다가 차에 부딪혀 돌아가셨으면 지옥에 가는 겁니까? Entonces, ¿qué pasaría si antes de participar el culto de hora piadosa, ahí se chocó y murió, entonces esta persona va al infierno? 매일매일 죄를 용서해달라고 해서 죄를 용서받는 건 그건 잘못된 겁니다. Diariamente pidiendo perdón, está equivocado. 하나님은 그렇게 죄를 용서하지 않고 하나님은 한 번의 죄를 다 끊쳐내버리는 분입니다. Dios no perdona el pecado de esa manera, sino una sola vez limpia todos nuestros pecados. 하나님은 이 세상에 이 땅의 죄악을 하루에 제하리라 이렇게 말씀하셨습니다. Ya Dios había dicho, ¿verdad? No, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 그렇게 제하기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 예수님이 십자가에 돌아가실 때 그때 하나님이 하늘 아래 있는 모든 인간의 죄를 다 없애버린 것입니다.
Y para eso ya Dios envió a Jesucristo a este mundo, luego ya murió en la cruz, luego limpió todos los pecados de nosotros. 자, 그러면서 하나님은 내가 여호수아의 죄를 사했으니까 저 여호수아의 더러운 옷을 벗겨라 이렇게 이야기하셨습니다. O sea, Dios había dicho, yo he limpiado sus pecados de Josué, por eso ya quita era la ropa sucia de Josué. 아름다운 옷을 입혀라. Luego te he hecho vestir de ropa de gala. 여러분 스가랴 3장 8절에 하나님 이렇게 말씀했습니다. 이들은 예표의 사람이라 이렇게 이야기했습니다. Zacarías capítulo 3, versículo 8, así está, dijo, ¿no? ¿Y por qué son varones y simbólicos? 예, 예표가 뭐죠? 예를 들어서 보여준 사람이라는 것입니다. Ya que quiere decir simbólicos, como simbólico era, es un ejemplo. 내가 하나님 앞에 섰을 때 그 이야기를 하나님 듣고 싶고 여러분이 하나님 앞에 섰을 때 모습을 듣고 싶은데 대제사장 여호수아를 예를 들어서 하나님 써놓으신 것입니다. Dios quería hablar como para mi persona, también para ustedes. Pues en vez de nosotros, y como puso como sumo sacerdote Josué ante Dios. 내가 네 죄를 이렇게 사해 줄게. Yo voy a quitar tus pecados en esa manera. 그리고 네가 내 앞에 왔을 때 내가 네 더러운 옷을 벗기고 아름다운 옷을 너한테 입혀주는 거야. Cuando ya tú presentas ante mí, yo quitando tu ropa sucia, luego voy a poner ropa de gala. 내가 네 죄를 차츰차츰 씻어주는 게 아니라 내가 하루 만에 다 그냥 끝을 내버리는 거야. No estoy limpiando tus pecados poco a poco, no, solo una vez, todos ya voy a limpiar. 예, 그래서 하나님께서 하나님의 아들 예수님을 이 땅에 보내신 것입니다. Ya por eso ya Dios envió su Hijo Jesús a este mundo. 예, 예수님은 정말 이 땅에 태어났을 때 여자의 후손으로 태어났습니다. Ya cuando Jesús nació en este mundo, nació descendiente de la mujer. 예, 여자의 후손은 어떤 일을 하시는 분이냐면 죄를 끝내시는 분이신 것입니다. Entonces, el descendiente de la mujer, ¿qué hace? Él termina el pecado. 예, 히브리서 성경에서는 예수님은 마귀를 없애려고 이 땅에 오셨다 이렇게 이야기하고 있습니다. El libro de Hebreos dice, Jesucristo vino a este mundo para eliminar a Satanás. 예, 마귀는 귀신이기 때문에 영이기 때문에 죽일 수는 없습니다. El diablo es como demonios espirituales, no puede matar. 마귀가 인간을 끌고 다니는 강한 그 도구가 있는데 그게 죄입니다. El diablo como arrastra fuertemente a los hombres, su arma eso es pecado. 예, 죄를 영원히 끝을 내버리면 마귀는 완전히 힘을 잃어버리는 것입니다. Ya eliminando el pecado eternamente, ¿verdad? El diablo totalmente ya pierde la fuerza. 인간을 속일 수 없고 인간을 더 이상 끌고 다닐 수가 없는 것입니다. Ya no puede engañar a los hombres, tampoco ya puede arrastrar. 이제 한국이 가난하고 어려웠을 때 시골에서 어린 아이들이 이제 저 서울로 올라갑니다. Cuando Corea del Sur estaba muy pobre económicamente, entonces los estudiantes están subiendo y viajando a la ciudad del campo. 서울에 올라간다고 해서 뭐 누가 돈을 주거나 직장을 주거나 그게 아니잖아요. Aunque ellos ya llegando a la ciudad capital Seúl, alguien ya entregando dinero, ya entonces ayudando, no es así. 이제 그런 아이들이 항상 올라오기 때문에 서울에 조직 폭력배는 이런 사람들이 다 기다리고 있습니다. Pues ese tipo de estudiantes jóvenes, ¿verdad? Viajan a capital Seúl. Por eso en la ciudad siempre hay un grupo de pandilleros y mafiosos. 시골에서 올라온 아이들은 표가 나잖아요. Los jóvenes del campo se nota así fácilmente, ¿verdad? ¿No? 저녁 때쯤 되면 갈 데가 없는 거예요. Entonces, siendo la noche, en verdad, ellos no tienen dónde va a llegar. 그러면 접근을 해서 야, 너 저녁 먹었니? 내가 저녁 사줄게 하고 밥을 사줍니다. Entonces, acercándose de esos jóvenes estudiantes del campo, ya ustedes ya comieron, cenaron, entonces no comió, entonces yo voy a invitar. 너 잘 때 있어. 나 따라와. 내가 재워줄게. ¿Tú hay un lugar donde pueda dormir? Entonces no hay, entonces ya sígueme, yo voy a ayudarte. 아저씨 누구세요? Usted, señor.
너 Usted, 같은 Señor. 아이를 돕는 사람이야. Usted, Señor, ¿quién es? Mi persona y yo voy a ayudar a usted. 네 같은 아이들이 항상 있기 때문에 내가 직장도 잡아주고 그래 걱정하지 마. Porque ya igual que ustedes, muchos jóvenes están aquí en Capital, por eso yo voy a ayudar para que trabaje en una empresa, voy a ayudarte. 그런 아이들을 이렇게 접근을 해서 그런 아이들한테 껌을 팔게 만들고 나중에는 이렇게 다른 사람의 가방을 또 도둑질하게 만들고 그렇게 만듭니다. Y acercándose a ese tipo de estudiantes jóvenes, luego sí, enseñando para que venda y chicles, luego también robe de otras personas. 아저씨 나 이런 거 하기 싫어요. El Señor, no quiero hacer estas cosas. 내가 너에게 지금까지 밥 사준 거 그리고 여기서 잠잔 거 입은 거 다 돈 내놔. Hasta ahora yo te ayudé, ya tú podías comer, también tú podías dormir, luego yo compré para usted. Entonces todo lo que yo gasté tú tienes que devolverme, devolver. 그 아이가 밥을 얻어먹지 않았다면 그냥 갈 수 있는데 밥을 얻어먹었기 때문에 밥값을 해야 되는 거예요. Porque ese estudiante como recibió esa ayuda y comió muy bien, por eso sí tenía que devolver todos. 그래서 어린 아이들은 자기가 그 사람 말을 들어야 된다고 생각하고 따라 이제 나쁜 짓을 하게 되는 거예요. Por eso los estudiantes pensaban que me ayudó mucho, entonces ya tenía que devolver, hacer siguiendo continuamente a ellos. 인간들이 죄를 지으면서 인간들은 죄의 종이 되는 것입니다. Los hombres, después de cometer pecado, han sido como esclavos del pecado. 마귀의 종이 되어 살아가는 거예요. Como siendo esclavo del diablo está viviendo. 자, 마귀가 인간들에게 미워하게 하고 미워하는 생각을 넣어주고 욕을 하게 만들고 그리고 시기하게 만들고 음란한 생각을 넣어주고 막 그럽니다. Satanás pone en el corazón de los hombres odio, pensamiento de odio, envidia, insulto y los deseos de lujuria. 사람들은 그게 자기 생각인 줄 알고 자기 그걸 그대로 하게 됩니다. Porque las personas consideraban estos deseos, pensamientos míos, luego también haces. 예수님이 부담스러워집니다. Me daba muchas incomodidades hacia Cristo. 나는 죄가 너무 많아. 나는 예수님이 나를 싫어할 거야. 그러면서 예수님 가까이 가지 않습니다. Tengo muchos pecados. Jesús creo que no va a gustar a mí, por eso no quiere acercarse de Jesús. 그러면서 마귀는 사람들한테 이야기합니다. 너 천국에 있는 거 아니야. 천국 지옥도 없어. 다 네 마음대로 살면 돼. 그렇게 속이는 거죠. Por eso el diablo se acerca, luego habla. Si no existe el cielo, tampoco hay infierno. Ya vívelo como quiera. 여러분, 마귀는 죄를 짓게 하고 그 다음에 그 죄로 말미암아 인간을 엮어 먹습니다. Entonces el diablo hace a los hombres cometer pecado, luego ya condena. 하나님 앞에 나가지 못하도록 만든 것입니다. El diablo no deja acercarnos a Dios. 여러분, 우리의 원수는 마귀입니다. 마귀는 우리를 절대 위해주지 않습니다. En verdad, nuestro enemigo es como el diablo. El diablo jamás ayuda a nosotros. 예수님은 우리를 구원해주고 싶었는데 정말 악한 마귀가 있어서 직접 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 것입니다. Jesús quería salvarnos, pero también había enemigo y diablo. Por eso es Cristo ya vino por el cuerpo, teniendo ese cuerpo de nosotros. 우리의 죄를 사해 주실 뿐 아니라 어떻게 마귀의 시험을 이길 수 있는지 예수님이 직접 우리에게 본을 보여주셨습니다. No solamente limpiar nuestros pecados, Jesús mismo enseñaba en qué manera puede vencer esa tentación de Satanás. 자, 예수님이 이 땅에 오실 때 예수님은 유대 땅 베들레헴에서 오셨습니다. Cuando Jesús vino a este mundo, nació como en Belén. 왜냐하면 미가서 5장 2절에 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스리는 자가 내게서 나올 것이라. 그의 근본 상고에 영원에 있느니라. 이렇게 되어 있습니다. Entonces, el libro de Mica, capítulo 5 y 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la
eternidad. 여러분 지금까지 어떤 삶을 살았다 할지라도 하나님은 우리가 하나님 앞에 나오기를 기다리고 계십니다. Y aunque hasta ahora nosotros como hemos vivido, pero Dios desea que nosotros acerquemos de Dios. 예, 지금부터 하나님과 마음을 같이 한다면 지금까지 마귀의 종으로 살았다 할지라도 아무 문제가 없습니다. Desde ahora uniendo con el corazón de Dios, aún hemos vivido como con el corazón de Satanás, pero ya no va a tener ningún problema. 예, 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 우리를 구원하기 위해서 육체를 입고 오셨는데 2000 años atrás, Jesús vino con ese cuerpo como nosotros para salvarnos. 그렇게 하기 위해서는 바로 몸이 필요했던 것이죠. Y para salvarnos necesitaba el cuerpo. 그래서 하나님은 천사를 보내어서 마리아라는 여자에게 네가 잉태해서 아들을 낳게 될 것인데 그 이름을 예수라 하라고 했습니다. Por eso ya Dios envió un ángel mensajero ante María. Si entonces tú concebirás, si ese nombre se llama Jesús. 마리아가 뭐라고 했습니까? 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이런 일이 있으리요 했습니다. Entonces, y María, ¿qué dijo, verdad? ¿No? ¿Cómo será esto? Y pues no conozco varón. 예, 그 천사는 네가 낳을 자는 하나님의 아들이고 바로 우리 인간을 죄에서 구원해 줄 뿐이라고 이야기를 했습니다. Como ese mensajero había dicho a María, ese el bebé, ¿cómo va a salvar a nosotros? Luego también va a nacer. 마리아는 계집 종연이 하나님 말씀대로 이루어지게 됐습니다. Y María, y como había dicho, soy una sierva, entonces, ¿cómo va a cumplir conforme tu palabra? 자, 그렇게 하나님의 아들은 바로 인간의 몸을 입고 이 땅에 태어나시게 된 것입니다. En esa manera, el Hijo de Dios, como poniendo el cuerpo, luego nació en este mundo. 근데 이제 요한복음 1장에는 세상은 그로 말미암아 지음바 되어서되 se상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니했다고 했습니다. Entonces el libro de Juan, ¿cómo está escrito? Es como por él nació, creó todo el mundo, pero él llegó en el mundo y ya como las personas no reconoció a él, dice. 예, 예수님이 영으로 이렇게 오셨다면 우리 인간하고 대화도 못하고 우리 인간에게 하나님 뜻을 보여주기 어려웠을 것입니다. Jesús si hubiera venido espiritualmente, entonces difícil conversar, hablar con nosotros. 그 처녀의 몸을 통해서 예수님이 땅에 태어나셨는데 사람들은 예수님을 받아주지 않았습니다. Y a través de cuerpo y virgen y María y nació Jesús, pero los hombres menospreció. 원래 그 마리아와 요셉은 그 나사렛에 살고 있었는데 그 당시에 아구스토라는 황제가 영을 내려가지고 고향에 가서 고적을 해야 했습니다. Entonces verdaderamente María José, ellos estaban en Nazaret, pero en ese tiempo rey de Augusto y envió para registrar, por eso y viajó y nació en Belén. 예, 그 거리가 대략 재보면 한 144km 정도 되는데 굉장히 먼 거리죠. Porque esa distancia aproximadamente como 144 kilómetros, ¿verdad? Muy lejos, ¿verdad? 예, 마리아가 배가 불렀기 때문에 다른 사람보다 속도를 빨리 내지 못해서 베들레헴에 갔을 때 아무 방이 없었습니다. Porque María estaba embarazada, entonces no podía caminar rápido, por eso llegó en Belén muy tarde, ya no estaba más dónde va a quedarse. 예, 그래서 하나님의 아들은 바로 마구간에서 태어나시게 되는 것입니다. Y por esa razón, como Jesús nació en el pesebre, 예, 정말 하나님의 그 예수님에 대한 구약 성경의 모든 예언의 말씀들이 2000년 전에 오신 예수 그리스도로 말미암아 하나도 빠짐없이 다 이루어졌습니다. toda la profecía que está escrito en el libro del Antiguo Testamento a través de Jesucristo que nació 2000 años atrás ya cumplió todas las profecías. 성경을 읽을 때 성경은 짝이 있다고 이야기를 했습니다. Leyendo la Biblia, como dice, como toda la palabra tiene sus compañeras. 이사야 34장 16절 말씀에 보면 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들은 하나도 빠진 것이었고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨음이라 했습니다.
Isaías capítulo 34, el versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed, si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. 예수님이 태어나실 때 처녀가 잉태의 아들을 낳는다는 말씀, 베들레헴에서 태어난다는 말씀, 또 그 애굽에서 아들을 불렀다는 말씀, 나사렛 사람이라는 말씀, 이런 모든 구약의 예언들이 이루어졌습니다. Entonces, toda la palabra que está escrito en el libro de Antiguo Testamento, una virgen concibe y da a luz un hijo, y también nacido en Belén, y llame a mi hijo desde Egipto. También es un nazareno, esta palabra totalmente está cumplidos. 예, 우리가 그 나사렛 예수라고 이렇게 이야기하지 않습니까? 예수님이 자라셨던 그 동네 이름이 나사렛인데, Y nosotros hablamos Jesús Nazareno, porque él cuando nació ese lugar es como Nazaret. 예, 구약 성경에도 예수님이 나사렛 사람이라는 것을 적어놨습니다. Libro Antiguo Testamento también está escrito Jesucristo y como Nazareno. 예, 아무리 성경 구약성을 읽어봐도 나사렛이라 말이 나오지 않았는데 이사야 11장에 그 이야기가 나오는 것입니다. Leyendo el libro de Antiguo Testamento no pude encontrar la palabra Nazaret, pero encontré en el libro de Isaías capítulo 11. 예, 이 이사야 11장 1절은 어떻게 되어 있냐면 이새의 줄기에서 한 싹이 나고 그 뿌리에서 한 가지가 난다고 했습니다. Entonces, Isaías capítulo 11, 1, ¿cómo está escrito? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 자, 이렇게 나무가 있으면 나무 뿌리에서 이렇게 줄기 올라오는 것이 있죠. 그걸 뭐라고 하냐면 넷제르라고 합니다. 넷제르. 히브리 말로. Entonces, como aquí hay como una raíz, aquí sale como ramas. Entonces, esa es palabra hebreo que dice, ¿no? 넷제르 dice. 예, 그것이 바로 나사렛이라는 말과 이렇게 음원이 같은 것입니다. Entonces, esa palabra igualito que Nazaret. 예, 우리가 그냥 성경을 읽어보면 예수님이 나사렛에서 자란다는 그런 이야기가 나오지 않지만 하나님은 바로 뿌리에서 한 가지가 난다는 그 말씀을 통해서 예수님이 나사렛 사람이라는 걸 우리한테 말씀해 주시는 것입니다. Aunque no podemos buscar verdad, no encontrar en la Biblia, pero a través de, como la Biblia, Isaías, como dice, un vástago retoñará de sus raíces. A través de palabra podemos saber, ¿no? Jesucristo, Jesús y Nazareno. 예, 지금도 이스라엘에 가면 예수님 믿는 사람들, 그리스도인들을 노절이라 하고 또 그리스도인들의 모임을 노절임이라고 하는 거예요. Y ahora también viajando a Israel, ustedes pueden ver, ¿no? Como hablando los cristianos como nochiri. Entonces, ¿qué es? Ellos son como Jesucristos. 예, 그 엘리 라마 사박타니도 그 구약 성경에 나오는 엘리 라마 아자바타니를 이렇게 그 예수님께서 그 아람말로 마지막을 바꿔서 이렇게 말씀해 드렸잖아요. Entonces, Cristo también habló en la cruz, Eli lama sabachthani. Entonces, en el libro de Antiguo Testamento, como dice Eli lama ajabutani, como y cambió es Cristo arameo. 예, 이렇게 구약 성경과 신약 성경이 이렇게 연결이 되어져 있는 것입니다. En verdad está conectado el libro de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 제가 성경을 한 100번 넘게 읽었는데 예수님은 단 한 번도 마리아를 어머니라고 말씀하지 않았습니다. Yo en verdad más de 100 veces yo leí la Biblia, pero Jesús ni una vez habló como la madre a su madre como María. 예, 어떻게 보면 예수님의 출생, 예수님이 정말 하나님의 아들이신 것을 누구보다도 가장 정확하게 아는 사람은 마리아였습니다. En verdad, el nacimiento de Jesús como hijo de Dios, María, su madre, sabía más que todas las personas. 왜냐하면 처녀의 몸에서 잉태가 되었기 때문에 어느 누구도 경험하지 못한 그런 하나님을 경험하게 된 거죠. Porque fue concebido una mujer como virgen, por eso nadie podía experimentar estas cosas. 예, 예수님은 마리아를 어머니라고 단 한 번도 부르지 않았습니다. Jesús ni una vez llamó a su madre como la madre.
왜 하나님에게는 어머니가 없잖아요. Porque ya Dios no existe la madre. 단지 그 마리아의 몸을 통해서 태어난 것이지 어머니는 아닌 것입니다. Y solamente por el cuerpo de María y nació Jesús, no es la madre. 마리아는 예수님이 하나님이신 것을 누구보다도 잘 아는 사람이었습니다. Y María y sabía más que otra persona, Jesús es Dios. 그래서 마리아는 예수님의 전생애에 마리아는 늘 예수님 곁에 있었습니다. Por eso María toda la vida de Jesús estaba al lado de Jesús. 왜냐하면 그분은 바로 하나님의 아들이시기 때문에 그렇습니다. Porque él era hijo de Dios. 자, 이제 요한복음 2장 25절 말씀에 보면 친히 사람의 속에 있는 것을 아심으로 사람에 대하여 아무런 증거도 받으실 필요가 없다고 예수님에 대해서 말씀했습니다. San Juan capítulo 2 versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. 예수님은 사람을 만났을 때 그 사람이 무슨 생각을 하고 계신지 훤하게 보고 계셨습니다. Jesús encuentra a un hombre, sabía todo lo que está en su corazón. 나다나엘을 처음 만났는데 네가 무화과나무 아래에 있을 때 봤다 하면서 네 속에 간사한 것이 없다고 딱 이야기했습니다. Sí, como cuando encontró primeramente Natanael, tú estabas debajo de ese árbol higos. Podía ver en el corazón de él, no tenía ninguna no tenía engaños. 나다나엘은 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 나를 아십니까? Natanael, escuchando, se sorprendió. ¿Usted cómo conoció a mí? 네가 무화과나무 아래에 있을 때 내가 봤느니라. Ah, tú cuando estaba debajo de árbol ese higo, yo vi. 여러분, 사람이 어떻게 다른 사람 마음에 있는 걸 알 수가 있습니까? En verdad, el hombre, ¿cómo puede saber el corazón de otra persona? 바로 예수님은 사람의 몸을 입고 있지만 하나님이시기 때문에 우리 속을 누구보다 정확하게 아셨던 것입니다. Pero Jesús, aunque ya fue como está el cuerpo de como nosotros, pero él es hijo de Dios, por eso podía saber el corazón de hombres. 그렇기 때문에 예수님은 단 한 번도 마리아를 어머니라고 하지 않았습니다. Por eso Jesús ni una vez llamó madre a María. 피조물이었던 거죠. Que era solo una criatura. 예, 그래서 이 마리아도 예수님을 믿어야 천국 가는 것입니다. Por eso María también tenía que creer en Jesús para ir al cielo. 그러니까 여러분 우리는 원래 피조물 하나님이 만든 하나의 피조물인데 하나님 말씀을 어기고 선악을 알게 한 시각을 따먹고 타락을 하게 된 것입니다. Nosotros, criatura de Dios, pero después de comer ese árbol, la ciencia bien del mal fue corrompidos. 자, 여기 성경책이 이래 있는데 이 성경책을 탁자 위에 올려놓으면 이 성경책은 탁자 위에 그대로 있는 것입니다. Sí, aquí la Biblia, y la Biblia solamente dejando en la mesa, ya aquí solamente está. 우리 인간도 하나님이 만든 피조물인데 하나님 만든 위치에 그대로 있어야 되는데 우리 인간은 위치 이동을 하게 되어집니다. 어떻게 내가 주인이 되어버리는 거죠. Entonces nosotros los hombres también una criatura de Dios. Por eso ya donde puso Dios, nosotros deberíamos estar ahí. Pero los hombres ya cambiaron. 그때부터 인간은 모든 일에 자기가 하려고 하는 마음을 가지게 되는 것입니다. Desde entonces los hombres querían hacer según su manera. 특히 우리 죄를 씻고 우리가 구원을 받는 부분에도 하나님의 손에 모든 걸 맡기는 것이 아니라 내가 뭔가를 하려고 인간들은 예를 쓰게 되는 것입니다. Entonces esa parte también para limpiar nuestros pecados y recibir la salvación. Y no dejando en la mano de Dios, los hombres intenta hacer según su manera. 예, 율법사가 예수님 앞에 와서 이야기합니다. 내가 선한 선생님, 내가 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻겠습니까? Intérprete de la ley acercando de Jesucristo, Jesús y pregunta, ¿qué cosa haciendo y puedo obtener la vida eterna? 그때 예수님께서 율법에 뭐라고 기록이 되어 있으면 네가 어떻게 읽느냐 이렇게 말씀하셨습니다. Jesucristo ahí preguntó, no sé, entonces, ¿cómo está escrito? Luego, ¿cómo lee?
예, 율법에는 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다해 주 너의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 하셨습니다라고 이야기했습니다. 이 사람이. La ley dice, ¿no? Sí, como echando todo el corazón, todo el cuerpo, echando y cumplir, entonces amando nuestro prójimo como mí mismos. 자, 이때 그 율법사는 예수님은 이랬습니다. 이를 행하라, 옳도다, 이를 행하라, 그러면 살리라, 이렇게 했습니다. Entonces Jesús respondió a este intérprete de la ley, ¿no? Y hazlo, entonces, y vivirá. 자, 이때 율법사는 자기를 옳게 보이려고 내 이웃이 누굽니까? 하고 질문을 하게 되는 것입니다. Entonces el intérprete de la ley preguntó otra vez, ¿quién es mi prójimo? 자, 예수님이 그 율법사한테 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도 만난 사람 이야기를 해 주는 것입니다. Entonces Jesucristo y como compartió a esta persona sobre un hombre que está descendiendo de Jerusalén a Jericó. 예루살렘에서 여리고로 내려가서 강도 만난 사람이 강도를 만나서 있는 걸 다 빼앗기고 옷도 빼앗기고 돈도 빼앗기고 두들겨 맞아 그만 죽은 것을 사람이 버리고 갔습니다. Entonces ese hombre está descendiendo de Jerusalén a Jericó, entonces como encontró un ladrón, ahí estaba y fue golpeado, luego fue herido, entonces ahí está, se quedó medio muertos. 자, 그걸 그 죽어가는 사람을 제사장이 보고 지나가다가 피하여 지나가고 레위인도 내려가다가 그걸 보고 피하여 지나갔는데 사마리아인은 여행하는 중에 있다가 그 사람을 찾아가서 가까이 가서 기름을 붓고 포도주를 붓고 싸매어주고 짐승에 태워주고 돌봐주는 이야기가 나옵니다. Entonces ese hombre medio muertos esperando a alguien que ayude, ahí el sacerdote y pasó y Levítico y Sasó, luego finalmente ese samaritano pasando, luego se acercó, luego echó y aceite y vino, luego y llevó por su cabalgadura. 자, 누가 이 강도 만난 자 이웃이냐? Entonces, ¿quién es prójimo verdadero de este hombre medio muertos? 자비를 베푼 자입니다. En verdad, uno que ha dado misericordia. 가서 너도 이와 같이 하라. Entonces, tú también hazlo así. 여러분, 많은 사람들이 어떻게 생각하냐면 나도 선한 사마리아인처럼 강도 만난 사람을 도와줘야 되구나 이 생각을 하고 있습니다. Entonces muchas personas piensan como igual que buen samaritano, yo también voy a ayudar a las personas pobres. 왜 그런 생각을 하죠? ¿Y por qué ya piensa en esa manera? 자기가 피조물이라는 사실을 잊었기 때문에 그렇습니다. ¿Y por qué ya esta persona ya olvidó que yo soy como una criatura? 여러분 지금 잘 생각을 해보십시오. 여러분의 저는 피조물입니다. Ya ustedes piensen bien, ustedes y yo solamente una criatura. 예, 피조물은 주인이 놔둔 자리에 그대로 있을 수밖에 없는 게 피조물인 거죠. Ya la criatura solamente el dueño puso un lugar, ahí nomás debe estar. 우리는 내 스스로 아무것도 할 수 없는 자라는 것입니다. En verdad nosotros mismos no podemos hacer nada. 그런데 거기에다가 제2의 강도를 만난 인생입니다. Y también como nosotros encontramos como ladrones. 선악을 할 시간을 따먹고 우리는 태어날 때부터 죄인으로 지옥에 갈 수밖에 없는 운명을 태어난 것입니다. En verdad después de comer esa ciencia bien y del mal, ahí hemos nacido como pecador. 정말 우리가 사마리아인입니까? 강도 만나서 그만 죽은 인간입니까? En verdad somos el buen samaritano o igual que ese hombre medio muertos. 예, 하나님이 보실 때 우리는 강도를 만나 그만 죽은 그 인간이 우리인 것입니다. Dios mirando a nosotros, ¿verdad? Somos como ese hombre medio muertos. 근데 마귀는 여러분을 속여가지고 여러분이 사마리아인인 것처럼 여러분이 인생의 주인이고 남을 도와줄 수 있는 사람이 속였습니다. Pero Satanás engañó a ustedes como fuera ese buen samaritano, sí, intentando, ayudando a las personas. 자, 그래서 이제 인간들이 자기가 자기 죄를 씻으려고 하는 것입니다. Y por eso los hombres sí mismos ya quieren limpiar sus pecados. 자, 예수님과 우리의 관계를 정확하게 표현한 것이 바로 이 강도 만난 자와 사마리아인의 관계인 것입니다. Entre Jesús y nosotros explicó muy bien a través de esa palabra, como medio muerto, luego también buen samaritanos.
자, 예수님이 구원자시고 우리는 피구원자입니다. Jesús es Salvador, nosotros es como necesita esa ayuda de Jesús. 바꾸고 말하면 예수님은 우리를 구원해 주는 사마리아인이시고 우리는 강도 만난 인생이라는 것입니다. Y hablando, ¿verdad? Jesús es como buen samaritanos. Luego nosotros también, igual que ese hombre, medio muertos. 강도 만난 사람은 자기가 살기 위해서 한 것이 아무것도 없습니다. Uno que ya encontró ladrones, entonces para él mismo ya no hizo nada, no puede hacer nada. 모든 일을 사마리아인이 하는 것입니다. Porque todo el trabajo y samaritano hizo. 예, 바로 우리의 구원은 예수님 그분이 모든 걸 하시는 것입니다. En verdad, nuestra salvación, Jesús hace todas las cosas. 사람들은 자기가 구원을 받아야 될 인생인 걸 잘 알지 못하고 있습니다. Porque los hombres no saben, no entienden que necesita esa ayuda. 예, 체육 선생님이 어느 날 학생들하고 같이 바닷가에 수영을 하러 갔는데 Un día ese maestro de físico, entonces con sus alumnos se fueron a la playa. 한 학생이 물에 빠져서 우적거리고 있었습니다. Un estudiante estaba ahogándose en el mar. 선생님이 그 학생을 구해주기 위해서 헤엄을 쳐갔습니다. Ese maestro, para salvar a ese estudiante, entró y estaba nadando. 옆에 있는 학생들도 그 여학생을 구해주러 갔는데 Entonces, alrededor de ellos, como otros estudiantes, también entraron para salvar. 물에 빠진 이 여학생이 옆에 있는 여학생을 끌어안았습니다. Entonces, como un estudiante se abrazó como este estudiante que estaba ahogándose. 또 다른 여학생한테 그 여학생을 또 끌어안았습니다. Entonces, otro estudiante también se acercó de este joven, entonces otra vez se abrazó a esos estudiantes. 예, 선생님이 헤엄을 쳐가니까 그 여학생은 전부 다 선생님을 끌어안았습니다. Entonces, ese maestro también estaba acercándose como los estudiantes todos y abrazaba a ese maestro. 결국 선생님도 죽고 여학생 다 죽었습니다. Y finalmente el maestro murió, luego 3 estudiantes todos murieron. 그 옆에 어떤 학생은 선생님한테 못 갔는데 서보니까 이렇게 물이 허리에 받고 오지 않았습니다. Pero otro estudiante no se acercaba, pero después de morir ya se acercó, luego parándose, ese agua solamente llegaba hasta ahí nomás, cinturón. 아무리 수영을 잘하는 사람도 그 사람을 끌어안으면 몇 사람이 끌어안으면 그 사람 수영을 못하게 됩니다. Aunque ya una persona y nadando muy bien, pero ya varias personas se abrazando, entonces finalmente ya muere. 그래서 잘 건져주는 사람은 그 사람이 힘이 있을 때 들어가지 아니하고 힘이 다 빠졌을 때 그때 들어가서 건져낸다는 것입니다. Por eso uno que sabe nadar muy bien, entonces cuando esa persona todavía tiene la fuerza, ya no entra al agua. Cuando ya pierde toda la fuerza, recién entrando, luego ya salva a esta persona. 하나님 보실 때 우리는 피조물이고 그것도 제2의 강도를 만나 이제 아무것도 할 수 없게 죽어가는 바로 구원을 받아야 될 인간인 것입니다. Dios mirando a nosotros somos como una criatura que no podemos hacer nada como igual que ese medio muertos. Por eso cuando ya ahí se queda Dios enviando, luego salva a nosotros. 예, 우리의 구원은 100% 예수님이 하신 것으로 결정이 되는 것입니다. Ya nuestra salvación verdaderamente como 100% Jesús hace. 예, 예수님을 믿어도 구원을 못 받는 이유는 내가 강도 만난 인간이 안 되어서 그런 것입니다. Porque creyendo Jesús, pero no puede recibir la salvación. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido como ese hombre medio muerto. 예, 여러분 저 예수상이 이렇게 나오는데 저 그림을 보면 사람들이 예수님을 얼마나 잘못 믿고 있는지 알 수 있습니다. Entonces ahí según esa imagen ya sabe, ¿verdad? No como Jesucristo, pero en verdad muchas personas no están creyendo bien. 마리아가 예수님을 안고 있잖아요. Porque María está ahí abrazado a Jesús. 누가 더 큽니까? Entonces, ¿quién es más grande? 마리아가 큽니까? 예수님이 큽니까? ¿María se ve más grande o Jesús se ve más grande? 예수님 마리아를 안고 있어야 되는데 저 조각상은
마리아가 예수님을 안고 있는 것입니다. Verdaderamente, Jesucristo debería abrazar a María, pero esa fotos como María está abrazado a Jesús. 인간은 예수님을 낮추고 인간을 높이는 일을 했습니다. El hombre es como menguando Jesús, luego y hizo alzar. 그러면서 우리의 죄를 씻는 일에 내가 뭔가 해야 되는 것처럼 그렇게 생각을 하는 것입니다. Y luego para salvar, limpiar nuestros pecados, como considera que mi persona algo tiene que hacer. 우리의 죄를 씻는 일은 우리가 하는 것이 아니고 예수님이 하시는 것입니다. Ya perdonar nuestro pecado no hacemos nosotros, sino Jesús hace. 예수님이 육체를 입고 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 영원히 씻어 주셨습니다. Jesús vino con ese cuerpo en este mundo, luego perdonó nuestros pecados eternamente. 우리는 그걸 믿을 때 우리는 천국에 가는 것입니다. Ya nosotros cuando creemos en esto podemos entrar al cielo. 여러분 성경을 찾아보시길 바랍니다. 예수님께서 어떤 죄를 사해 주셨는지. 예수님은 세상 죄를 영원히 사해 주신 것입니다. Ya ustedes pueden buscar en la Biblia qué tipo de pecado perdonó. Jesús perdonó el pecado del mundo eternamente. 예, 그래서 우리는 예수님을 믿으면 천국에 갈 수가 있는 것입니다. Por eso nosotros creyendo en Jesús podemos entrar al reino de los cielos. 오늘 말씀은 여기까지 드리겠습니다. Hoy día hasta aquí compartimos. 기도드리겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, muchas gracias. 2000년 전에 육체를 입고 오신 예수님께서 우리 모든 죄를 사하셨습니다. Jesús 2000 años atrás vino con este cuerpo y perdonó nuestros todos pecados. 우리가 잘해야 죄가 씻겨지는 것이 아니라 이미 2000년 전에 모든 죄를 사하시고 우리를 용서하셨습니다. Y haciendo buenas cosas así y limpiando nuestro pecado no es así. 2000 años atrás Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados. 우리를 구원해 주신 하나님 아버지 감사와 찬양을 드립니다. Y agradeciendo y luego alabando a nuestro Dios que nos ha dado esta salvación. 이제 더 이상 우리가 죄를 씻기 위해서 뭔가 해야 된다는 사단의 가르침을 받지 말게 해주시고 Y también y guíenos para que no reciba ese engaño de Satanás que para recibir la salvación algo tiene que hacer. 성경을 펴서 정확하게 십자가에서 내 죄가 영원히 끝난 걸 믿게 해주시길 바랍니다. Sí, abriendo la Biblia, luego leyendo la palabra que a través de Jesús limpió nuestros pecados eternamente. 우리 죄를 용서해 주신 하나님께 감사를 드리고 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Y agradecemos a Dios que perdonó nuestros pecados y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, de verdad estamos muy agradecidos esta noche también como por medio de la palabra de Dios claramente nos está dando de verdad la palabra, la felicidad, ¿verdad? Como dice el tema. Y esta noche también, sí, los pastores invitados, por favor, tenemos la reunión de grupos, sí, reunirse en lo que es el EF, por favor, con el evangelista Adán Paco. Sí, y los hermanos con el expositor, también todos los hermanos, los diáconos, todos, sí, por favor. Y el aula de evangelio, los hermanos que nos han visitado por primera vez, también con el evangelista Emilio Bonifaz. Y también, ¿no?, los hermanos, los jóvenes, así, ordenadamente los grupos, por favor, sí. Vamos a tener la reunión y escuchar también los testimonios, como esta noche también escuchando la palabra de Dios, cómo es que Dios nos ha hecho recordar y nos ha dado también, como el siervo nos explicaba claramente, ¿no? A veces ya nosotros estamos vestidos con la justicia de Dios y cada uno de nosotros, por favor, invitamos para poder entrar en cada grupo, ¿sí? Por favor, y ordenadamente, por favor, vamos a ingresar para poder tener también, ¿sí? En cada área, ¿sí? Le vamos a agradecer. Y sí, yo sé que hay mucho testimonio esta noche porque estoy seguro que la mayoría están muy agradecidos, ¿no?, a Dios también que nos permite.
Y también, ¿no? El día de mañana también estamos a partir de las 10 de la mañana. También como le esperamos también a los hermanos, los siervos también. Y sé que esta noche también va a haber bastante que compartir los testimonios con el pastor expositor, también los hermanos, sí, los diáconos, los obreros, los diles, por favor. Y los pastores invitados de CLF, una vez más con el evangelista Dan Paco. Y los que nos visitan por primera vez, hago la de evangelio con el evangelista Emilio Bonifaz. Sí, por favor, entonces ordenadamente vamos a ingresar. Sí, por favor.